Kahnyautra Border Disputed Redressal Forum, kala ujor sa Deputy Commissioner ka West Jainte Hills District uba BS Solia IAS, halor ka jingkentur puot kasunong mutade sa uput usam kasunong mojam. Katkum kador khat bala IT sa Deputy Commissioner kala ong ba kinong song kasunong mutade kiwan kentur sa po uput usam jong kasunong mojam hakajaka kabatip kum kapaden yamukso banthong sensar badeng kwai. Kumta banyadaya la ujong uput usam kipadba nong song jong kasunong mojam kilayami padba ha kakatsan terik menta ubanay bat penjulor ya kini kijingthung jingtap jong kikarbi. Kini kikarbi kila ujor dak FIR persya e kinong song kamujam hajri kendeng police station ha kakatsan terik menta ubanay bat kipha waniki ha mukoilem police outpost ha kakatnyo terik menta ubanay. Secretary Shnong Mujam Uenston uyatho ba kidan kikot kislaban pensisya makane kejaka kadang day hapo uput usam jong kasnong mujam. Ulayatho ba kadanru kejaya soy hapadeng kimuthade bat mujam ba umday banthung sensar lane kino kijingthung kibane Islam namar kakta ya karab karyang namar baro kinong sosnong kim da kabarep kapa. Ulayatho ba kum kini kijingja kisajja hausnam arhajar khatphra bat hausnam arhajar arpuar Henry ki arliang mamla kila poino syaka jingasuk bala tho ru yakakot jingasuk ba umday syu ban beteng yakum kani ke jingyak haja Henry nakaliang jong kinong songsnong kamuthade pat kimburom yakade bat beteng biang ya kani ka kamjongki. Uchanda me sungo chairman HBDRF ulayatho ba nakaliang Deputy Commissioner ulapha ya UBDO ubade border magistrate bat kekenhun pulit syakatika jaka bat ulayatho ru nakaliang UDC ulapha ya kendu ya ka Deputy Commissioner bat Superintendent of Police jongka West Karbi anglong ha ka khandai terik uni ubanay hanong ba jowai banyak ren halor kani kakam. Auri perdigi motade mo igi mojam jadi buram yo chairman yo HBDRF ne dengan bok ye memorandum DC kejing itu bani kejing kenat ki motade karbi igi mojam kam snong na dengan kamu he snong kamu bio yo lomba kejing sekhi ji kwar to kini kejing je man ko kwa kha chikha kini kejing je ye wong aduk kini ki lesnam uput man gi manusnam ni kejing je to kini nong karbi duan rep di wan lithung di ki den yu pen jek pambagi pen sik ye khandau chiap yong snong yong i halor snong ki kada snong mo jaman ko wi snong ko im de khande persen di nong rep kap de snong mo jam de ujor bole ye woro ki pai ba yong snong mo hoi rep yu suro lene kino jajing thung kiwa pendolat kita gi pai dong rep wo rep te hakate ke jing nei benta ke ke jing dawa yang bchnong mut em khang ki rep ke ba gi lene rep si gi mut lai tang gi te don rep ke ba rep si gi bai cha bu rep ki tang wa kat yu suro wi kinja ki mar diwa man private Juwana Islam mong itu rumut menca kacnong to dok harap kita jumpa nete benta kini kinong karbi man kam kinong perca wan lithung kumban ki pen ai ki kita jing thung sopo uput usam ya sagu benta le yo kitang ketuk dispensary bi bud chna jubor ki hapo klo bentang yang kebelang presbyterian moja jadi kamten ile sosna kejing yatho kila embaj ko ni uto hawar jar katrat dep yatho ikete kot ko em kejing yo kun ki i untuk dai bikin turput situ kate kot em go ha office kopi yang snong ni dete long bau ki map ni ki wa pensukiat ni de location point yang snong uro em bagi office kopi yang belum model de halor kan ni benta yakhi wo pman ni snong model mule go yi dibor akan ni khatsan terik wo liput jubari kita jing thung jing ta to le chikap tu gi le cha mo prechetai ge chno mo jam mo cha ya te ha kan ni benta ye de go le cha da mi du pai ba de te lai put pai ba lai pam pai ba i te gi jing thung ju thung dan
iteran ini saya sudah tega kap. Ia keren kadai ban long hadir kenden police station kai tang bangim tip ban naganoga agano hukom ki phapat ye gini ki nong song snong jong snong mojem bagin wan syamo koilum police outpost naga bertakan ni kam te ini ki nong mojem ru kim sngewdon hok lani kim sngewdon nong rim ban le shat sha mogolum police outpost namar balai ba kamu ke mogolum out kadai tang outpost kamrai ke police station kan pakai FIR part ke ujor hajir kendeng police station di kim sngewdon nong rim lani kim sngewdon kam ban le sate sepo mogolum police outpost de ki ajing tibe yang ni OC jongga jirkenden police station pada insan jongga mokoilum police outpost ban ya kendu hangtang sport area ke haka taka jaka ya kajia ka badon bedeng kini ke artel kisno te ni berpa ke jing singu ya gibor priya jongga district administration ru bagi lapha ya gi police sekete ke jaka haka jing dor lang badu border magistrate walaupun arta video jongga lasking block tinggal yuk kupor ba kajing ikran mentah kala yang be yang reti kelam gido-gido kajing ikran jia hendrai kebadon kam belum ba ya kani kajing tho kami merdom jungi halor kani kajing jia nyeledep hiban IT cha Deputy Commissioner jong West Giant Hills District ba kalian jong ulo om ulo dep kran ulo dep persya yangi ba haka khandai tarik jong neu benai kila dep khot ia ke DC jong West Karbi Anglong yau SP jong West Karbi Anglong badru ia ki nong yalam jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bagin wan chene sipo juai na ke bentapan ia keren ia ka dikam bad kaliang jong DC ular pan ia keren tung bad kibor jong West Karbi Anglong bad kumju bad kibor jong Karbi Anglong Autonomous Council haga jing ide bad kenega kendrum kendram dan ni jingle bor jong gini gi nong sung senong jong senong mo thade but om de hi tang na tang ya kene ga we hinrai ya kiwe pat ki jingjia ki bajia hapdeng gini gi arti district hapdeng ki kendrum kendram ki bumi bumi ti menta support senong kandu liru kadon kata ga jingi ke cia put mo ga jingi de bekataru kalian bisi ulo om ni mon ya keren kata ni ga jingi kendrum jong ki kamar salong ka kendai tari tau benai tene kalian jingi ku forum ni penrem jong ya kene ke jingle riu khlau jong kini ki pai nong song chnong jong ka chnong mo thade